السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب السلوى كحرن MRK official waxaan ugu soo dhaweynaa gacmo furan hadii aad noo cusub tahay noo soo bir hadii aad ku cusubnahay soo dhawey subscribe like comment kulli dhiirigelin oo noqoto like mid kale aan rabaa in sheego waxa video u duwayo waa maxaa soo wada video oo prank-yaal dadka asxaabta badan ayaga cusub inaan soo duubo video oo prank ah su'aalo video ma loo camal soo gelinaya ayuu su'aale maxaa rabaa in sameeyo video oo ido batuwa oo laakiin ramadaan la jooga سؤال أو ديني أصحاب الفيرنا أنت دينك في عين لكن بدنا الشيء غير لواي أفلور تقبلها سؤال ديني ناوي واي مركب حيني لا أصحاب سوداء قاعد فوق سوداء لكن مست الفيديو حقول دواي محاوي إن أنا سميه برانك على سودا فيديو برانك سوق لا جرته مركب محاوي فيديو البرانك تد أيدهم برانك سوبدي فيديو البرانك هيك Modicam hapo ni Mohizi na nadai umsubscribe huyo brother yangu kama nimemwambia hivyo sasa. Afsomali kwa mimi sema sawa endelea. Sasa naambia umsubscribe brother yangu hapa, like, comment, fanya kila kitu hapa. Natambua mimi ni Mohizi lakini muombe jina lako aje. Si mimi ni Mohizi kizi yani ama vibe plan au sio? Producer kama Yo Ramadan Karim Waislamu man Eid Mubarak in advance jo alafu pia siache kapige picha Asmar kwa no haradi marka gacalo weye gooti antegi aye do gariri badi gadun taxawd sasa mimi sijuagi hiyo yalaadi waxay ku fiicneed inay ku duusto awda ku qaaso mimi ndio nilimwambichwa subscribe manze MRK official asxaabta Vibe Clan manze hapo pia piga subscribe kwa Vibe Clan AK Creations usi kila kitu and yote lakini subscribe yote ziko kwa link pale.